sibota sebo. Sibirege sebo. Osibirege. Ego. Amazina gawe nibakwetoha. Amazina n'abanyita Kapa Steven. Kapa Steven ni no manyo wakuterera. Ego no arebye wati ni. Aha. Waboria TV. Ego bizima. No zana kazano chabuka na sente. Bizima na kazano bakike kwano gamba na zana. Are you sure? Very sure. Wakazana shaheji. Hey. Aha, bazo ngambire. Kamesa jiwakareba. Banzo checking ho no manya ku checkinga. Check. Checking. Kiza. Nikajira mwenchi. Emitwara 5. Kata kurra karuru toina matwenje. Kana huromu tondizaho. Na huromu tondizaho noha. Noho kuri yarubazwaho. Mgeno tarindaho terasta bibira chatu na mnana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Odia TV na kwa chiro makuru agachenchire hamazina Mbabazi Charity Kanyine Sunday Brian erizo banuro kubanza hebrono binabyo kwa 5/12/2026 kandi shahane 2 ezomwebazyo tuja kwisiya hebijam tugwa makuru kandi kuturagarisha tuja kwisiyaho amakuru agachenchire hombwijire mitwe y'amakuru ne kushikibwaho blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Echiro chisisirechi Rose from Nempaka Shekaronji. Omugachenchire chirechi umweshongozi uranganwa omukwanga hebyeshongoro by'edini y'abanyakaturici John Kazora yafo muri Ibanda. Polisi yabiruka yarabra hankoresa mbiyo ruguto orwa Bushenyi Mbarara. Akagumshije isiro mukaziwe natekatekwa kuba muri iro muri Cenjojo. Emito y'amakuru yabane kushikibwaho. Blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Echiro chisisirechi Rose from Nempaka Shekaronji. Mbabazi Charity na Sunday Brian agana makuru agachenchire umbwijire bwanyuma ya butandi 5 kubaho zikoratine ahangute ya Mbarara Bushenyi aho butandi 10 bamaze
Daniel. Bwa nyuma ya batanditano okubaho zikuratina haruguto rwambarra Bushenyi aho abantu 10 bamazire kufaha bwa batandezo. Polisi yebwira ko muri Bushenyi mpango erabwira barukoresa rugutoro kubasa kuba begendesereza. Tufunye accident ezibera ko muri region yafe naye nga abantu abo mbaloza nti kivudde ku kukuba kubera bi kitali kituufu wadenge kuba lyaffe tiri mu mbeera nnungi fayi naye njagala okubategeeza nti ebivudde ko accidents zino zibadde nazo nnaku zino zivudde ku neeyisa y'abantu abakozesa ekkubo okugeza abantu bavugisa ekimama abalala bayisa batasaanidde kuyisiza n'ekirala abamu bavuga nga batamidde. Izobe rya Nyamwebazyo habireho butando ahari Katojo omurwentu Bushenyi aho umuntu omwe afire kandi abandi 8 bakahutara munonga. Nka TV West twahika hamwanya ogubireho butandeji kandi twagamba n'abataka batushobora kubutande bireho nezindo kuzitwire nizibaho. So ikizibo cyanje kinkureba ngo icyo ryaha government twere ubwo muhana nubuza kwita abantu binyi tumaze kumara abantu aho ukajurira mushangaho yita abandi bana bakuruka kushaba so twinobuzo bwini mukama wa Hato okuba na leto nano kuleto oho kuna atakure oho hati mwechiwe kangu oguyisha ya alika bagati oliya ibabu gangano shangata hatachi ya yo moto meno nyobuzibo gwinda leba hagata bahanguse nguto ningashi bateke amukakuri yakujaya atandishireke kura rasibira ampu meno yarayika mukonaje emoto kebera jenda mpora twabasa kuhikana hirwaro erya KIU aho twashanga bahutire omuri butandeji baryo mu mberambe munonga kandi omuri abantu mwe hari no mukazo yuno mwana bitu twashanga hatine bihandiko ebiro kubagambaho omwana ogunyina eze saha bamwadmitingire mu KIU hospital nyina talije kugira nti nyina ogu turonzere ebikumidentifyinga byabora yashaho yataru kantu kona is in a critical condition arwire munonga tubensaba abantu bambara mostly ija maybe if you have any information about this kid tumwina police ya Bushenyi Greater Police Station mwije wena wakumanyo gomkazi bamwadmitingire hake IU twabasaba nk'abantu wena ba neighbors abatora bashaba government okwimukira mwe kakoro rugutoro ngo ahabwa kuba butanduzaza kubahezaho uruguto rwitu urukuruga isaka kusambarana n'uruve munonga iyo mu condition ko yabaye kugira ngo ebina ni byinji noreba umukono ogwa right na left hako baharumwe byina uyo mwaba na dojinge kine cyo azo mu kudojinge kina abananda kwezu nsowa umukono gutarugwe hati omunsongejo niye kureta za butanga abantu nibezisa sayidi etari yabo ahabwenguto kubambi bakagamba ruguto gwishaka bo kuba tukujangwa abantu abishaka no kurabo mu ruguto rurabwa mw'abantu bingi batutera umuranga na swenku excellence tusima abo kuba cywabire nona tukacupereza kusaba jaja witu polisi yebwiruka yagaruka yagamba hari butando ebiro muri Shema aho abantu mukaga baferire barukuruga kushaba ekiyagira ngo eriyo nehiga driver w'emotoka kandi amazina ga driver gamanywa nkatwese ga Ismail Bava nti kugudo afono rwa bada Bushenyi road kuliko black spots nyingi black spot kitegeza nti before accident wezitero kubera so bakubiriza mwena nti obokoyese kubo kwese no ubunanyizibwa kitegere nti waliko abakoyese ebigere liko abakolesa bichi liko abakoyese ne motoka beranga ovuga no bwegendereza jukira nti kubo lya fefunda atukuluka ebinya bingi so jagala muvuge speed esanide egamba buli omwe abo mu nekitiibwa
ripota ya polisi yebyiruka ey'omwaka oguhwire neyoreka ko abantu abarukurenga mu 13 nibo baferire muri butando aha nguuto z'ono mwihanga Gashakwa Abraham Muganzi. Kwabere Abraham Muganzi polisi muri Chenjejo yahamya uko kwasira omushaija orukuteberezebwa kuba aisiro mukazi ebyagambwa omugambirizi wa polisi omukyanga kya Rwenzori West SP Vincent Twesige kandi biro mukyare kyara omuwadi kuteekateekwaho kuba aisiro mukazi we kandi akamurya ne Richard Mwesigye w'emyaka 40 kandi obingi babiri nibamanya nka Baby Nsoro kandi ogwashangirwa ine ebisigarira by'omugenzi mu nju ye arukuryaho mpora. Polisi yaffe ya Chenjojo mu kitundu kya Lusozi Kihara ekyalo kibayita Kihara enwezo omusango gw'okutta omuntu era no kubanga omuntu ali abantu oba musezi ngali abantu ngero omukyalo no ayafa kyavidde ku bantu abatuuze abekengedde omuntu nga talabika kumala ng'omwezi gumu n'ekitundu. Abaziire b'omugenzi Rukia Karongo w'emyaka 35 abo twagambaho nabo hati bashobangirirwe n'omwana ngamaze kumwali mwamu w'abantu oyo muzeyo kugira basiruza bakajya kusanga omuto mulego na polisi yo ati baguhana bugohigi bwangu bune byanake byextreme ebuvangwa bw'omwenda akaikumi n'ekisawo kyaba ky'ikumi ahanu kya muntu abamanteresa okwenta bamulire atehana byonka imukeraho avuga piki naija eka polisi kasanga polisi zile Chenjojo ngaho n'omutora gwihirende akabaguhanikira iguru itunguru bagwine mu ofisi kuri bagwawireyo araho abandi omuntu amaze kusisikara omuto kyonka nora abantu abandi bamwongera mu bitokoza bwongo kenzayi amaru amayirungi ebyo bitujumira kandi byose mazire hensi kandi mazire abana baitu n'abandi aro tugamba tuli bararo itunosanga tubali bararo bintu bibarukozesa n'ibyo bitali birungi n'ibyo bikubaletera iraro. Vincent Twesige yatumanyisa ngo ebisigarira by'omugenzi nibiza kwihwaho endangamuntu okuhamya yabaruwe batyo bagumizemo no kuchondoza ebitundu bino bitwafunye twabitute mu ddwaliro Chenjojo ku ddwaliro Chenjojo bituyamba okujjako sample ezikakasa endagabutonde y'omuntu oba y'omukyalo Rukia oba waliwo abantu abalala abusanga battibwa naye kituyinza obabulira nti omwami no twamukutte. Omugenzi aho bagire kumwitira no kumurya babiri bazira omwana w'omwojo ayine emyezi 3 Gashakwa Daniel Bingana. Kwebere Daniel Bingana bitago n'amakuru agobsase bakansala bentebe ya Kashata bwishaka division no murubushenye ishaka municipality babinga umuntu ho birayoherezibwe kukura abakozi ba division ejo kandi ho bakansala bageraho kanso yaho naho bakurahira okubatara kumwenda okwijaho ahakuba ebiyakozire bikabamara. Bakansara bishaka division no muri Bushenyi bayanga town krako birayoherezibwe ko rom town yishaka kandi aba bakwasire pande byo kumubinjiro mu irembo bwanyuma yo kugiraho urukiko rwaho naho umuchairman wa division yabatangarize barwa eyo kubatsinja town krako gu nega alo 21st April kanshi no kwe 226 Mr. Kinomjo Nicholas senior assistant clerk transfer. This is to inform you that you have been transferred from Ishaka Municipal Council headquarters to Ishaka Division as senior assistant clerk effective 1st May 2026, which means office ya nakuza mchibanzi kwiwe kechi ukeri public labor day abishongezi ya tukozere zitaragenzere ryo mbuteka akatunyagara wensi zitu twachika komiti ya jinyaga furkanso ya jinyaga
executive yajinyaga kandi tukumwenda waha ahubwo kubabire na teganiso mcyara wensizi na sente z'abayerusizi akazi cyankare akwa kutwagizaho urukiko rw'abayerusizi bishika kabiri n'umusanzu byo kwa kana 2022 turi mu rutaro rwaci wa sentezo so ezi songezi yasigera kwa abayerusizi yagaraka nakabikazo mukakora shi kakusisika tugaraka songa ya tractor katubera tractor impira uruntu mpiri izuba kubara inchakari bibo byo ngwateka hechi mpaka yabashaje tukagiteka mu soko sente zakasona zikagenda zirisura rwanjwa aba bayireke enshonga zitari zimwe na zimwe zibayanjira tabonekera komsya okugaruka mu division yishaka kandi bwa nyuma ye speaker yabahendera baterizo bururu onanukwe kuhanika emikono yo kumwanjira kubiro binja ha shaka division echo kubaza tabonekera ko boy Nicholas takuhabu echa kabiri akakuruta murende aberaiza kubanza iza kureba bakansara za byasigireho amanye kubita tucuruha bamwe turagenzire turabiyo adusaba kusasura tusafane sente zito istenze cyangigera ngo abantu bona Nicholas bamwanga kandi nanye n'unakubaniye mwenda tinka murenda bakamukunda nanjyangu tugire voti tutezeyo bakarugo batandike mikono babara abakunde Nicholas atumeho abaraba mwange Nicholas ati abo kubanywa twiza umukanswa tinkumanya kuna kwa ningisuka je project ito akozire twine Nicholas council bavutinga 100% mutubakwenda Nicholas abensonga izwayerezayo kandi zabakapshaki ekita korechi no kugira ngo azishaka division since I became a speaker with our chairman and other town clerks tukagera ukakwisayinga kandi ito tubanza twikirizangana so ebintu byone bitwatisa kugira ngo tubakwenda Nicholas nka town clerk as this council nzuza gukora copy to the town clerk kwagezaho kuronda twinomujuno Nicholas ortabonekera ko kugambwaho konkati yabasa kurebeka kandi bakansara aho bahendera bagira ngo batabaje mu muntu ubatari kwenda amakoraga gasha kwa Ben Muhozi webere Ben Muhozi aho hentungu kerukanyiro mu ihanga nuko nabantu abarukumanywa nk'abafere barukozo mu gishogo kwiba abantu barukuravira ahamasimo erizoba mukashonshoretse kitu twakuretera omwe ahababire nabakorofere ho kwenda ngo atugambere omuntu oku wakubasa kumanya obukoryo obarukoresa okwenda okucherinda okuchondoza nukoreka ngu abanya-Uganda obucwekana na mushanju aharigana abarukoresa amasimu bagize sibwe okwibwa barukurabira aha barukubaterera amasimu okusindika messages n'obukoryo bundi obw'abafere barukoresa ka TV West twakuretera omukazi owabire nakora omurimo gw'obufere omu bantu omu ihanga lya Buharabu na bwanyuma government yoko ekija yabagwamu nekwe kubakoma bakija kumurekura yagaruka wabo mu Uganda omuntu ogu outwayita kamarembo ahabwo kwenda ngu akatutebezaje akwerinda abakutura nabo batakamanya omurimo ogu yabire nakora natugira ngu ahi yabire nakorera bakaba baruha abantu bingi abarukuhika nshanju ababire nibakoresibwa omurimo gw'obufere omurimo ogu tukanze kora omu UAE ekindi kwamya nti bukiriyo nikutambura n'omumahanga agandi akushere ati omurimo ogu omuntu yabakubuuza ngu nokora murimo ki oyajja ati ndi computer engineering oba ndi secretary kugira tukaba tune office set up erimu computers then emirimo etwabire abantu tukorera omu office ezetu hakaba harimu omurimo gwa dating hakaba harimu ogwa recharge okuba kujeta kudubuzabuza omurimo gwa recharge ukaba gurumwawo wa professional ukaba mune contacts za WhatsApp bakaba bitu bakaba tuletera contacts ezo takumanya sose ibakuziba mwenyewe so shanga bakoreza contacts nkaba kumyana uchatinga ba clients abo
ogu natutebeza ngu abashija binja bine sente noshanga bamuyaho na miliyoni 50 omuza Uganda obwo arikwenda ngu bamuhereze omwishiki wo kubyama nawe. So reka tuzagwa dating akubwo nakozwe mu nonga dating tukatuba turi tune ba models tuba tukorera X as a X age obo no ide creating a profile tukaba tune ba models ibishini twabikoze. So profile yawe okoteka either a realtor ningandi accountant so obo ine bishani byo kwereka umumogo wawe mogu bakaba bagukoresa emikutu ya kanyabwenje nka WhatsApp, X na TikTok ebya bingi barukoresa kandi bakaba basindikira omuntu link emutwara hamerumo eyi bari kugira ngo nubakora bari kumushendashenda. Atuje platform ya dating so okuzanka links izisiho abantu abakuru simali no kugurwa bwa Trump simali no hine kugenda umisho bwe hati so link no basa kujifuna oba clients bingi so shanga client omusirikira message akugarukamu utandikira twabetubana turi mu like category aba single mothers so tuba twine ngicishana cy'umusigazi jango umuntu abantu wanje ni myaka 5 niwo kubera nawo wenka so nashomera umwanya guti niwo kubera wenka so nyine nka mama wanje nabira umushitwe gashiti umurika shongo mu bw'icike cyahari cyakazabura kumanya. Omutawuni yambara abantu mukaga ari 10 abine mshuburo nk'amaduka abatezi bebishane abarukora omumbaga batungira amasomo okurugaha abantu abarukweta abasista bahendera babashenda shenzere no kubiha musente nyamwinji barukubaraganisa ngo bakabahemeromo ubwo yena arakinge sente nibakoze kumwambata baza kujya hatu no rebe sente twakutiraho zuriyo muhendo gutana gute so okwenda kwiyawe senteze banzo garke kuri yahi watanja sepi kubanza koresha na kiriya then hati waiza kuchukura wagarika wayore ku bujurisi bagira ngo hati numanya teka yi sentence tenast izi sentence awozo wafuteka nzo kuza kugura ziri akore kikorwe iwe wotaka abanduze kuyaheze zibaza kusindikira abebyo kwerinda hona barabura abantu bona obutesiga abantu abatari kumanya ngo basindikire sente aha masimu ombiye mishuburo bamwe aha bafere niboreka ebintu ebari kuguza aha mikutu ya internet bakushaba ngo oshashuro hecweka bakusindikire ebintu ebyo konka waiza kubisindika sente esimu baziyaho konka akaba harimo abagize bajanga hanyenda ka sente kumwasindikira karuriyo nyenda kwanza kawidunga nkariyo ati yo niyo bayibafunaje because akasente mbaka kurekora nuko kwata nukiyo nuko kwata nasima nabasima konka kwabo heze sente waziriba hatyaho ukotaga ko yezindi bakabaza kusindikira konka bo hino kuko bibaza kwata I don't know how bitu no bucirabe kiri kityo abantu abamwe bakozesa emikutu ya internet okushuburaho no kuhereza ba customer babo obushoma bwasi nubwingi kandi tubeturoho okwiguramisha Michael tumwachire abati West webale Michael tumwachire habwe mbozi nonjeje reka tumbere ngo tugaruka nagarukurata agarukurataho nagakushikibwaho Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. wagarukurataho umweshongozi uranganwa umukwanga hebiyeshongoro by'edini y'abanyakaturici John Kazora yafo muri Banda agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Mbazadde bannange badde mbasaba temulekerera bakozi ba house helpers oba naniza abali owako okukola emirimu bokka babuulire boogere nabo abaana basobole okukwatagana bakole n'abaana emirimu kubanga kino kijja kuyambako abaana in future kuba omwana togenda kubeera naye oba tagenda kubeera ne nani ajja kutuuka yeetongoze
owaba yeetongozeza abasobola okufumba oba ajja kubeera ng'agula mu hotels. Mu hotels ogulayo emmere it's very expensive. So kino kiyambako abaana okumanya emirimu gy'owaka n'okuvaamu abantu ab'obuvunaanyizibwa in future. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Manager, Ogito Wagito, Kokamato Chidara, Kabataka Jiremu, MC Takiziri. DJ atumna na wearing ebyoma tugumisize shankibiri bantu mareka turgomuzano tugume twatesha twagamba shamushanzu zibe shamushanzu tikizangu okushara keke ni shamushanzu nizeze zenyune byo ni shara keke tukaza kunyumba na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad kandi nitumanyisa abantu mwena nguni tuchinda abantu binji abashije n'abakazi abojona bishiki emyaka 21 okwisari 85 okwera Chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo y'obujunanizibwa omwaka oguterize okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitugona esimu not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga not mushanju ina itano ebyo kwemeka byonjera koraba kankwanjurire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kwembekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwinira na Pompeii, Malta, Double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakwesa technology rispiria echo nabyombecyesi cyangale nka bendera ya Uganda bashangali mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke. Are you passionate about farming? Do you want to turn your land into a successful and profitable venture? Then your journey begins at Chitagata Farm Institute. At Chitagata Farm Institute, we offer practical, hands-on training in modern agriculture. You will learn real farming skills through activities like fishing, cattle keeping, goat and sheep rearing, piggery, beekeeping or apiary, among others. We also train you in crop production such as banana growing, vegetable farming and coffee farming, as well as urban farming for those with small spaces. You will gain knowledge in agro-processing, helping you add value to your farm products and increase your income. We are welcoming students for the 2026 intake and registration is ongoing. For more information, please call us on 0772 247488. Ekiro kisisi
Rosfom ne mpaka sheshe karonji. Parasia Rospring na Rosfom. Ejini bibi tokuro busas mukasheshi nikukoma sajingo muchirochuna. Renko mwerere n'omufarati gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo omubiro gurukushasha okubiya amaje kigambe bakwecha orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi. Kurkayo mukahumura muganda makuru SP Moses Mutabingwa urukura ebyentambara habwicanga echa Rwenzori Eastern District ya Kasese aragwira abavuzi ba boda boda abatari kwenda gukora terebiragiro byahanguto ngo nubija kukwatwa kandi bajunanwe ibya bwambere obwabwineho abavuji abahambuga nkuru za polisi y'ecanga cha Rwenzori East zirukushangwa hometown ya Kasese. SP Moses Mutabingwa urukura ebyentambara habwicanga cha Rwenzori Eastern District ya Kasese arakuvuganaho n'abavuji baza boda boda muri Kasese abashabire gukora terebiragiro byahanguto okweharo kwatwaho imanja zamani. Oino kwambara helmet uyambara reflector jacket then okuvuga abantu abasuka mu babiri bicheyo si overloading tujita period riding mu futi oina okutura ku pichi gwenga agenda okuvuga dene chokubiri ngobe ya n'omusabaze ki emabega toyongera ko mura ojja kwati buvunani bwezi. SP Mutabingwa agarukire yarabera abo bona batarikwenda kutunga abahandiko byo kubitiriza kutwara abashabazi ngo nibija kwatwa ati gwe ngo musanga gwa boda boda sigambo no wapichi kubanga waro enjawulo abapichi na ba boda boda gwa boda boda ogenda kuvuga kiduka cyo kubanga yagala mu ki akasente kyokka wapichi avude wano avuze wano ngagenda waka ava wakana gajja ku mulimu oyo kino tekimwetaagisa okubeera ne PSV gwena okubeera ne PSV gwe musoro gwolina okusasula kutwala omusaabaze ono gwe wapichi n'omoloka naye tugumusaba tumugamba ndwalina okubeera neki omusoro gwa PSV. Accident reports ezentusomerwa kituufu accident enyingi mu ihanga lyona n'otono Kasese nzireterezebwa aba bodaboda abenyi tukigambire ngo nibavuga batakomanya batene bukugo bukunara kuvuga pikipiki no kukwesa orugudo asemerera koleki asemerera yitwaza ta rugudo gali mazima abengi abamu nibavuga ubonera yahayo no drugs batamire bitokoza bongo ogwagarukire yayihanandiriza abavuji ba boda boda butasera abashabazi ahabwo kugira ngo ebeyi y'amajuteri ya higuru abantu bataniye kukibe gomba amafuta n'ibitibati omutwaro abandi bagaserekere akesheru batugurize gen 15 na 15 na 5 abandi batugurize omutwaro so ni madia ni ngama anti ba boda boda bagenzi bange be loyal and sincere to our customers ni abantu bapent tuana murige kubera ngo kwa mafuta gakozereki babuzira nangwa umusirikare bwa kwishoboye umugambe niba batayina uniform umugambe afande bwani ngo babanganya uniform ngakurikerinya ngukubira bukubizo gambe afande waliwo umusirikare gwe bayita hondere alikora ABCD services zaffe zabwerere kyokka tojja kuyigiriza wapikipiki nawo ng'ogimanyi ate ng'olina olukusa olukukiriza okuyigiriza omuntu waki toba ng'oyigiriza moloka nganze nga bwe nayiga yene luvannyuma n'ogamba akati owapiki gyamu nkuyigiriza kubanga nawe gwatolina buvunanyizibwa ojja kubanga olinga aratiyo watamanyi kuvuga ki piki okuvugana aba boda boda aba nukwijaho mu bwiro bwose n'ubweto mbwiturwa ahabwo kuvugira eryo hamwe no kanyisa za butanda hanguto burikire amakoraga gashakwa Gilbert Muhanguzi webare Gilbert Muhanguzi abahinji nabinecete ngo ico kwinga emondi nibahaburwaho kwinga emondi zicocere hezino mutindo gwa higuru babana benda kugira imsharuro merunzi herisho ko bahasente nyinji okuhaburo kwirwayo Charles Kebyargaba managing director wa CKB a clean and quality seed potato production enterprises omukugu omukwinga emondi home district ya Kabale byarugaba n'omukugu mukanyise monde z'omutindo nakorera mu kyaro kya Nyabyumba omuruka gwa Katengo mugombora ya Kamuganguzi omu district ya Kabare
ubwo nahabura abahingi abari kwenda kwinga emondi ogumana bashyirira abantu bino obukugu mu kwinga emondi kibayambukwe hari enshobe eziri kuteganisa abahingi. Okwinga emondi n'ekintu kirungi ahabw'okuba emondi ziine akatare omu ihanga ryona erya Uganda kandi n'okubashaba ngu wazihingire ozireberere kurungi na munonga otafa gwakuhingira eryo emondi yona eyi wabona ati mbibo kureka noteekwa kureba abahingi kugira ngu wagitwara wawe ohinge emondi erikwera ahabw'okuba ezi niziba zikyine amaani ahabw'okugira ngu zikwereze emondi nyingi. Byaruga banahinga emondi ezitine akacokore koona n'oburwire kandi ashoborire emiringo eyakurabamu kwika kuzaza emondi ezicyokere ezakuhereza abahingi. Namara nishwa zihinga mu musenda bwo ntora n'umusiri murungi onyihemu third generation eri basic mbwene nyone nkora ezo classes ishatu tinkarenga habo kuba nyone mpingira abari kukanyisa embibo kuguza ba seed producers nka Uganda National Seed Potato Producers Association n'ebindi bitongole ebiri kuba biri kwenda emondi nenga n'abandi bantu abari kuba nibenda quality seed. Ubwo nahingira emondi ekaze kurenga 10 kana nagira ngo ahinga emondi ekemwe eyo kuteka mu sente ziri kwingana emitwaro 9 no basa kuya mu sente ziri kurenga miliyoni 25 mu kusharura bito mu mogu agushangira mu bizibu bitaro bimwe na bimwe. Icyo ni kiretera uburwere nabwo kujanjara omwitaka riturwa twine abuko haruguru einobuga bikoze sita karya nko ari kwenda kituma yatamuke mbiberwire ati yaba ruguru yawe imvura yago hatiniye kuhereza ho doze aburwire mbwene eitaka naryo litagwatire hamwe ngo umuntu alizitirire nacyo nekizo. Ekindi n'abalisa bari kulisi zeryo no shanga hati ematungo garugo mu gandi mataka agubabere bahingemo mu zikarwara abo kwaza ezabyegura zakaraba mu wawe nabwo notunga ho doze mbwene eco nico kizibu kitwene rende kinde kizibu ni enkuto umwe nk'imvura yagwa nayiturwa tuhingira bumwe utayikire hine enkuto kituma production cost yaza higuru ahabwo kwegura hamutwe. Oguhona kazaho mu ihanga rya Israel aho yayongere kutunga obukugu na munongo mu kurwanisa ekizibu cy'ebihingwa kuteganisibwa omushana ombwire bw'ekyanda. Nenko kuwareba kiri kidambe cy'wareba cyonka kitaho umurushozi nkatungaho umugisha gwo kuza Israel nareba aba Israel ko bari gukora nareba n'abagiga kandi Uganda ntibakiza resources konka ahabwe binareba biri cyo cyatumira natekateka ko icyo kidiba umusozi kugira ngo nkunganye amizi gona gararuga harigeze stoha ahanjo ha screen house gona gazeme ngumenga koze so mbwira bwo mushana mbwene mbwira bwo mushana no bugarabe gatari kumara konka nyuma yo niganyamba abindi kuba mpingire ngenderere kugira ngo gakoze isaga mezi nigabasa niganshembuza. Ubwo nagira ngo ine plan yo kwangusya engeri yo kushomesa abantu okwinga emondi z'omutindo murungi yo mwihanga lyona abo kuba emondi ni business mu sente nyingi. Iya nyine plan ni cyo kurebera nka kuna mazire nakora company ya family ni ya Byumba Farmers Innovative Resource Center Limited mwe naho nitushomesa abandi bahinzi abari ku rugaheru okubo kubasa kureberera je emondi z'omutindo kugira ngo nabo batunge mu entasi mwene nabo nibagezaho kugira ngo nka nukuno kuba ntakiri kugira ngo bagumye kinteke nicyo kurebera igifamu nangwa n'abana mbahire nabahaho kugira ngo iki kije kusigara kiri bwagati icyo kuguma bagenje baregeraho kibasiye bakwatanyisize okushomesa abandi bantu mwene ikigumeho nabijukuru birabaje kwa nanjye bucuba kishango nacyo kigumiza mu nabijukuru. Awa TV West Ndabdukarim Sengendo. Bari Abdukarim Sengendo. Izoberi habaho amakuru mabi akarazia ekaturka bwanyuma yo mweshongozi JB Kazora kurgumagara genseji. Kazora yafera homakago muri Rwanda arukutebekaniswa kwirukanzwa homwirwaro ahanyuma yo kwehurura kubi. Omweshongozi w'ebyeshongoro by'edini y'abanyakaturuki orugambwaho niwe JB John Kazora kandi ebintu bimwe byeshongoro byayihangiraho ebirikukozesebwa mu dini y'abanyakaturuki omuri burengero rw'izoba na ankole na heru yayo.
Embera nuko yaba aharuka abagoma bufunda ibanda omumaka g'omugenzi JB Kazora owa Ferizoba. Ninza ferisa mkama Ahabwaman gamtimori kwerangu memwimbise Okurujirira mutabani Kazora biratine bulemezi bwona ninga rukushasha bitwe rizoba nibwo yumukatari kwehurraje. Amazi tusibire nawe twasoma umbaga twarukayo yayibembere ikitambo cya umugenzo wo gushengereza binatera ingoma ara happy twarugayo twataha mani kubwashisha kashishi mukana complaining mu headache ayine mona ka vomiting kache abaramani tumwetera doctor we treating ashanga sugar level high so amuhereze mbaze nko kwa twinaje kugira ngo coming down and in the due course amuseyi ntacyo agomba kunafa. Echo kutangaza isabitaho yirendwa kozire mbaga yo kugitwa no mucyara we kandi mbageje kabaho 2025 byo kwezi okuhwire. This is for you, Jesus. Just wonder on the beat. Let's go. From the moment Jawanonda Ompa Devirunjera on Twala Walunjate. From the moment Jena Kwekwatanti Evyangere Byachuka Katindi mwana wa mwami Onkoleteri runjina imba onkoleteri runjina Tendo onkoleteri runjina Nyonyi mwabazi yumbende nawe Olume Nangiranyije umuka Nyiza nasiba nawe twagenda hamwe mu mbaga ya my auntie namugarizo mukasha yibirize cyo yatene ko kwali batakoreka busazi bwabo abire time magara maronja bw'uburehe bw'embaga aha bwo kugira ngo yimuka na complaining kandi doctor we tarahari so twamutera yaga ibanda yija yamutwitingira so na medication yamuhereza yabita kahwire kugira ngo tumwiyeho tumutware umirwaro rango yajatereka twani to regulating the level of sugar then tubone kumurifaringa so icyo cyakitaka-biriho inkunga yayine kutawe kandi turyamuka okutwariza hamwe okufa kwa John Kazora kwashasha bingi ahabwe byakozire na munonga ekereziya Katolika ahabyeshongoro byekurangana Nyakubaho niwe murisa wanje tinjira chinchena Nyakubaho niwe murisa wanje tinjira chinchena Andisizo mwirisizo ry'obunyansi burungi tinjira chinchena Ebyeshongoro bye emitwarize ye okukunda abantu nonka biningira ngo buri omwe kuri natwaza nkogo kandi byakozero umusomo nico ruhanga yamutwarage abana be bamugambaho nko muzire abira ryo mutano kandi bamwegireho bingi na munongo mu kweshongora Nyakira neja nkokundi nakwe hanye na mukama Yeah, we all take from our dad. In fact, family yona neshongora abenje nibatumanya, we don't need to explain. Abenje bono batumanya kuchukuza
certificate yo kweshongora abaye namaraka marungi abe na training ngera za kwaya zitu ushanga mu diocese twine kwaya zamana mu parishes ngwe nahura makuru mabi ukazorogo nyini yafu nkekerezi akaturka nkachi diocese nkabanyibanda okuyita rugibanda nakomoka ibanda ntuba twafirwe ikintu cyango tuba twaterwe kuba aho kuba omuntu atwire natuyambaho aho kuba okweshongora mbagera ngo umuntu washomeshara aya yeshongora we naba yagishome mirundi kikumu nayagiteza mu mirundi kikumu umugenzi akazarwa rukumera wenda nkaga nebire kandi yafera myaka nkaga nena abashirira nibo bamanya uburungi bwabo Entebe kanisa zo kuzika ziri yakugenda omisho beitizo batirika bamanyisibwe gasha kwa Timose Mushabe Kazora hayirondire umuhanda kandi shaba ngo mukama amuhumuze ombusinje nitumura ho tugaruka naganda makuru Nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka eri cyashingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri eri in medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu eyo murembe computer ze kikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyogwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyo kutambuza abeji ebyombeko ebyo murembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebere okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kada na mushanju ashatu ni ibiri ukaganemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Waba tukuzisimamo noshanga wajira mbyo kutungana nkuwaire 15 ate bana mama nkuwaire 15 mbe ompaire 15 abantu abakuluma atandisa obuyaye mwena iwe aduka waivote sente dange nizade kolera ngo binakolera sente yitandira kutungana kozesa momo app ninga shinyiga *165*3# kushashura nabwanyima oshemerera kushashurira busha aha bishare bya hansi ya shirinje 15 agoni gomanyiga momo bizala abana bamaviri ako taha mubuze buryo omwe cyari kunywa atandikanywa ha biriyani mukama wanje torikwetenga kubuza abantu bona baremiyari papa flavored vodka papa vodka niye kwasireyo papa vodka niye kwasireyo iwe gendo girondero zaho hurire tori kuza kunywa kindi muntu we owagikoziro mugusha gurimo enuzirete ine munahango watekuteza moto takusinza papa flavored vodka simple sweet. The Antony School of Nursing and Midwifery nibetabeje mwena abahereza sine ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omwejero kwenda umwanya oshemere kubushyikiro kubarana urujungu hamwe n'ebya science iwe rukwenda kushoma diploma oshemere kuboyine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka 2 mu field buri mweje na hawo mugisha go kushoma gani mashomo ga teknolojia kumwongera umugisha go kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruko mugiro bwira ishomero nirishangwa rya Ntonde haruguto rwa Kampala Mbarara kandi kumayibiri kukiraho terano tumushanje 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4 Cooking all that makes food sweet
tastes so good like mama's keys. Sweet Thomasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. waba utari kosa momo nushanga byo kutangaza ibyo tutekateye ikire yetantara kuteganisibwa kozesa momo app ningashinyiga *165*3# kushashura nabwanyima oshemerera kushashurira busha aha bishare bya hansi yashirinje 50 agone gomanyiga momo. There is a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Umuganda makuru abebembeza handi ngo zitari zumwe na zumwe ho mu ishase rya Ruhinda South abehananzirizibwe okoresa je program za government ehure jihebire kuri Honorable Godfrey Chiwanda Asubi no munyishenjero Honorable Arthur Kazora otorinwe. Honorable Arthur Kazoro munyishenjero torinwe habwishaza rya Ruhinda South District ya Metoma nuwabira yesura bebembezi bishazera hande ngo zitari zumwe na zumwe kuvegesa hankozesa nunji eyaza program za government omushomogo abira betire Honorable Godfrey Chiwanda Asubi mukuru wa Consultative Forum kandi ogabashabire kutamana hanshonga zo konjera umutindo mu barukora. So this term is about value addition. So the honorable member Kazora is going to come up with all those ideas. We shall call you in many workshops as possible. But this time not workshops in Kampala. We need to be on the ground. We need to be in the sub-counties there. We need to interact with the youth. We need to interact with the women. We need to interact with people with disabilities. Honorable Chiwanda najarangwaza kuba mwaka 2020 nebenda kuba bari harengorwa higuru nukwe ko hanyanjiriza abanyaruhinda South kwatanisiza hamwe by mwaka gwa 2021 tujja kubanga level ya Uganda kweli tujja kwa tuli ku level ngabo laba Dubai olwa lero. So tugeza akabantu okubateeka okubakubiriza bunno kwenyigiramu okulima emwanyi okole sente ebintu biyingiza sente awaka. Tugenda kutandika ni nasare bed kitundu kino kya Ruhinda South. Ninsima government okumanereta seed capital yokukwera abantu nonga bachara kusima habwe sente za UEP ezo ntustunga some people bakazitunga ntusima habwe sente zenyoga bamwe tugambereho nabo basimire Honorable Arthur Kazora habwe byariyo nabakora nikwe kumushaba nkora heze kurahira atandikira hariye veva mushabire taba mushanyarazi kwije mu cyanga cyo wita cya Mayanga South na Ruhinda South yona abantu batunga amashanyarazi bongera umuntunguka ahati n'abana bashomere welding n'ibindi amashanyarazi gatiyambe na za photocopies n'ibindi bya computer tuinubuzibu itonka ba constituency ya Ruhinda South umuhanda ugurukuza kurugo mu Ruhinda South kuzo muri Ntunga mu district tuinubuzibu hari y'urutindo na barweta kajuguta nirwo rukutanisa na district ya Metoma na Ruhinda tuinubuzibu bwo kubasa kurugombe kakurukora. Abaruhinda South baraganisibwe project ya mani yomwani okukera munonga okuimprovinga akuhinga omwani ekindi okumakinga sure ngo projects za government zaba supervised wero amakoraga gashakwa Nesmas ndianabo
Abanyaryantonde barabwo kwatansa okubinga obutabanguko mumaka babone kubinga asirime hindukire tuzibu ominyeto ebi nebirukiraho twabishanga omuhuru yo guhugura abantu ahamyoga yabazaire. Abebembezi ba gavumenti abanyadini n'abeminyeto nibo bayitabo mu kushomesebwa habutabanguko bw'amaka babase kukingira endwara n'ebishikirizo mu bana. Tugamba promoting early learning and play tuli kulembeza okuzanya kw'omwana n'etaakawe. That is okay with discipline. Fisa yakadde ozanyeko n'omwana wo. Soma kona ye. Mwigize ABCD. Alezo omuwaka tula kona yokoleki obusomero. Omwana buli wawulira nga ddali amusomesa feeling proud. Sobola okukola awareness abantu n'obabulira kuba nange natambulanga negenda mu katundu nendala abantu bali netandika bwebaba bafumba chapati netuulaawo nange netandika enjiri yange eyataata omulungi oba taata owannamaddala. Aba babantu Zahara Lyantonde Supreme Center eyibaraburwa okumanya okushugaanisa abazaire n'abaana baabo omubyanga bitari bimwe na bimwe. Okuba era kuteekawo bebaana bafe bagenda okukola ki nga mmaliriza nga nzira ku bazadde nti tuteeketeeka abaana baffe nga mu famire mwe tuli wakati w'omukyala nange taata buli wabuli enkwatagana eyatanga ne maama abaana abo bagenda kukola ki. Twalinayo kyokulabirako etugamba nti singa omwana omuto mwaka kumwalya nga bwakajja emmere ku bisenge omukuba okola otya omutwala nga talina mpisa oba ekiro kyeraamwezi okusanga omunaku omwana toli emyaka gumu oluyi olw'okuba aline n'asiga ku kisenge emmere. Aba bagira ngo obusinzi obworo n'obutamanya nibyo biri kwita amaka mingi leero abaana bakasigarira ogw'okubonabona. Amaka banaagazimbire ku mwenge bw'anaakuvaako amaka ganaasigalawo kati omukutte omulundi gwakusatu ng'oyogere naye bijyamu ki byotandise okumugamba mpolampola ebinamuletera omugwanda ave ku mwenge. Ekizibu ky'omuntu okukirukwingana n'obwetaavu n'abantu abakumuyamba beekuba abantu bagira ki nituhindura akara z'abantu mpora konka tumuhereza obwire ahabukuba endwara omuntu arwarire emyaka 20 tokwasa kujya umuraguriramu runako nangwa n'emyezi eki. Abishiki abari kugirenda batakeshikire nabo baraburwa icyo gukora. Pakiti nk'abishiki bati nenda na no kugira kasirimu konko twatwendangu mutwerebo omukumanyisa kugira ngo amarwaro bwite bona higari dawo kugira ngo bini muhagira umuze konka kakuba uwo bamahamba katabisara ryejo ningaza kushakashaka kuyaterana n'umuntu konka cyo yanakora shi yanayenda ninga yarazigemera argemu. Bo abazaire baraburwa okusyaha n'okuzajya abaana n'emico emirungi obwe bakiri omu myaka mito. Ndisande William ahabwa TV West. Webere Sande William omumakuru agebyemzano abanyishenjera batari bamwe na bamwe okurga omucange ca Ankole heriza baraganiza kushajika empaka z'umurundi gwa katano eza Ankole Cup ezirkwija kutandika ebiro mukaga byo kwa mukago mwakogo. Ebi babugambira mu rukiko rw'abanyamakuru rwabahari katikati restaurant bo muri Kampala. Ba MP abahiko mu rukiko rw'abanyamakuru barimo mwene mpaka agaba Peter Masekanye SJ Lilian Ruteraho na Francis Mwejuche n'abandi abaraganisa obushayiki omu mpaka za Ankole zo mwaka ogwo omu campaign yo kutungura ebyemizano. Itwe nk'abanyankole batureba nk'abatakunda mpira kandi n'amazima ntwenda kuhindura mindset enteekateeka y'abantu bitu nibagureba nk'ogwa abayaye omwana naza kuzana omupiira omureba nk'orukuza kuza omu bayaye kandi omupiira ogukabeni gutuyamba so egi tournament Ankole tournament netuyamba abaana bitu mbabasa kubareberamu nke example nke Ambara Step C tukareberamu omwana obakweta Hilary Mukundane hata lya national team tournament erikwenda kushana neiti eyibakweta Masazo mu central tukashanga mu mwana mweta Jude Semugabi na wali national team so ez tournament nziyamba koreka ebichoncho by'abaana bitu ekyakabiri tournament eza kutuyamba kwa abana bitemerumu imbasha bamwije tuhagire abana bitu kandi imbasha mukitemo mutuma mukitemo bwire mumanye ngo ikituri tukora tokushisho bwire itwenke minyeto nkibasa kuyambaho
ukureba bebembezi banyu mukabagambire bizibe mwini. Empakeze za Ankole Cup nezo kwigura hebero mukaga byo kwezi kwa mukaga no muzana hagati ya district ya Bushenyi erukurita na Shema ebyo bikiryaho aba ukara mental health services erizo batongozaho kwiruka okugenderiro kurwana so kuteganisibwa ebitekateko byo burwirobo barukugira ngo bweyonjire okushenshero mbantu ahagwo kugira ngo abantu bingi abana bingi minyeto mingi etunjiro buzubu konkati bafuna uwo kubigambira abamwe bamanyango barwire bariyo nabatambura bamwe bariyo mu mashomero bamwe bariyo mu communities zitu konkati bakumanyango bine okuteganisibwa ko mutwe abamwe batandika mpora ari kunywa b'ikipemwe y'amarwa agira atatandika kureze biragaragara ari kutekateka ngo karabukore ebyo byona neje kutunga obusingi kongo buriro bwo mutwe nuburuga habintu byinji munonga nshanga abakazi omukazi ariyo mbushwere obushwere bukanga kubukwanga oshanga yabura kuba cancelled yabura kufibwaho yabura kuza kwecheckinga omutwe oshanga omukyara yagwiraro oshanga abana bitu ahatokeze bakufuna omuka na namashomero na nebindi oshanga abana bagwiraro azabye bintu abantu tubakubufaho munonga okwiruka oku noko kubahebero 30 byo kweza oku nekigenderwa cyo kushoroza sente z'urukika miliyoni 50 omukurwana soburwiro obo oyambo mwana liyokwe oyambo omuntu aliyokwe ayirozo Wabariho kuba murebe murunji w'amakuru agacenshire wanagakusiyona abantu babazi Charity n'abanyine Sunday Brian wa sign language ntwenda kubendeza mwebazi murunji hagani gategereza nyinshi akarisha mshanzi yangwe nashayibirizo mwebazi wo makuru agacenshire rare kurunji Eshaha zabisha tuzechiro na when you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Okumbereba ne kukibaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne kolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje kusibeje basebo nabanyabo abakundebo program ejine tukibaho aba embogo embogo ne cyo kunywa nicyo cyuruho mbere ndiyo kubushenyi na abujenyi nashanga kabogono bakasavinga yamawe kabogo kakawakale ngo speed at kanda no tugamba ngo speed bakwechi ngo mahereze embogo ni yakunywa kanda tobera kanda techo nacho no kigamba nabo echo abantu mucumura abambahereze embogo mbahereze embogo batebekana somunda bareke kurabantu samu bareke kugira imbere kabateganisa rero mutakambwana mazima twonka mazima embogo ne nankane ne tambe buguna ndiwe burwarore ujunye nabucyo embogo nico cyo kunywa cyonka icyo kubasa kunywa kikafutereza ukagira good skin kura konguka muri yo muzeyi murungi kumuryo mukikuru murungi imaba kikuru mwenyura embogo manya ko kubyama waheza kubyama yanyetegereza ombiri ngwe kora mwe bigukwenda konka waguma no yumucera norano reba tine ombiri gwawe bafuta no reba no joroti ngo bafuta kwegaraza abo kushanga ngo bonko bwawe tubukubasa koraje gacupa no mukasheshe omwihangwe abantu za kubyaho ruhanga tine abantu bagenda baguruka baika a government konka enseje ruhanga kajihanga keza ujanga ya hango muntu mucishache
yakuha ebintu byona omutwa mishe nyinde mukono amaguru na namagezi yakuha momwika atiro kujye tena wagarka wazo mu government wazagwa mukayanya ikayangera mwabaziye wanyetegereza ukashanga mbahinga omwana ubwo putemo wagwaza ukashanga nabajemura amatego entezona wazo gusa now hati utakabreminjire government wareba ika yanyu shoka za rwombwire bwa Museveni iburyo na breminga iwaryo na breminga Museveni shoka za rwombwire bwa Museveni nyoko akaza rwombwire bwa Museveni abo nabantu abazirwe ombwire bwa mimi ombwire bobote 1 ombwire bobote 2 bakora kweza kora bagire ibintu byabo bakabatine degrees baba shomesa wachitegereza niyenda kuvuza show akayijana asinzire shakara rom dance shokora muhurire ngwari nabana abana munana ombakaza umwenda so before you blame the government banzo yerwando so ebindi iwe wenga yerwane hong kong muntu akarahanga kakwereze mukono yawe nkabani mbagambira obunaza Dubai ngo Dubai hariyo chamani ico kuresi zone nyonzo nanzugwe kuko abantu bakateka munonga bakwata omushenyi bagurundana bavuga mu moto barebensi yabote kumerambe muri baronde muri byona ehongo nakina kibaye byaramba semba shoroze se kwanyetegereza bakwata mastagabo bayiya rangani cyakwerira amageza gatenda ndaba abo araho gigo byashirekiro mwiro na hasi itaka niwo wenka orabumanyuka wihe amagura byakwire no basa kwirukanga emkone yakwire no basa kuzo mu sports na gote otera abantu ebigambe byakwire tarakwire bigambe yo kusiba no zuma government no siba no zuma rahanga kakwebigambo gendo bukozese ngufuturi yontu bukozese wachetigeze yo tukwinga tabarwediyo nabana kana tukwinga tutwine na duka start business yona twingise ntugamba abakarahanga katwebigambo tutwabichenjura twabikora twabihamwese ito turinga abaharabu abakozi romushenyi bakagwemo nankani yes nabwecho rich people imwe mwisha mureba town zone z'umurumwa bagiga murabarebera TV tinyuti mureba bagiga umugenyero ba speech tukumuhana speech muri teachers wahora ibi ya government neza kudawa ergeho nendize rgergo ona shiwe toro bazaguma no merape nikire abwa government nakwe kubereba iwe no birewe okumbireba yaba ni kukibo oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje